Ma dosa memang tuh baca salah korangnya. Nah kayak sangi baca salah. Iris bacana ia tungkap pasalai. Magai apa ikut patuju bacana salah lagona. Lagu apa yang perlu makanya yang kalian makanya lagu taruh nih salah bacana yang perlu tuju lagona. Iya nih asal salah. Nah, iya asal salah. Ia kode metone riseng na salah baca, dia na salah, aple tas salah. Nah ia tahu tas salah merombok ya dampangan. Atau ia na manre coto merenak je onro bahaya aku na puji apa coto merenak ku puri manre coto. Ah, tapi nang kali ngustas maka dah ia ku puasamu amu manre coto itu na marigaga. Weh sisa nama puasa. Buka coto, weh merenak mupi. Magi paling kada ustaz de nomor rendah te kuman cukup berumah puasa mui akada siaga tandre coto nakada telu mangko wala biwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sinina atama tepena pungala ta'ala ke hadir. Alhamdulillah tersyukur maraja risisi rajana pungala ta'ala. Rigau angkana angkaida pisi na pada piriki bulan suci Ramadan 10-2 ulang na pancaji pungala ta'ala si taunge ia na ulan ramalang na pancaji pangulunai ulange maginya sa pangulun na ulange ia na ulan nonri pungala ta'ala bunga paturungi akorangi syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ulan ramalang nonri pungala ta'ala paturungi korange ia mancaje apa tirollo sininna rupa tawe. Jadi korang itu petunjuk di sinin na tahu tanya bawa selenge sinin na tahu cuma angkami tahu dena melo male korangnya sebagai petunjuk. Nah pungala ta'ala poy makir korangnya mancai petunjuk di sinin na tahu ayat tu sampai gangkana si cocok ladak narik kota ulan ramalang ipa miga-miga baca korang. Amo di ramalan tu baca tu Quran tapi liwak pakas sinereko tama ulan ramalan itambah-tambah ipi batewe baca korang. Napawi nabita maka da suruga mudani loko tau napuji baca korang. Taliul Quran tahu angke perhatikan korangnya ia nuk dani suruga kegia seperhatikan korangnya nak gurui bacana nak gurui betuna maga penafsiranna aga akatana dia patu perhatikan korangnya bacana betuna tafsirnya dan maknanya ya kuerulle runtuk mana Eropa maka insyaallah ina tu korangi mancaji petunjuk lo kuedi. Tapi napai bacana korangi ya gurui liwa memang ni egana apalan apa sadeki pungala ta'ala.
Napai bacana liwa memang ni apalan apa sedikit pungan Allah Ta'ala. Maka dinabita man qara'a harfan min kitabillah, nigi baca si di huruf oko korange, maka yoki isi di decing napai kali 10. La aqulu alif lam mim harfan, dewa kada alif lam mim itu si dimi hurupu, tetapi kada bita lipu nasi di hurupu, laman nasi di to hurupu, mimnya si di to hurupu. Dia kutu ngaji tu napa ki makada alif lam mim telu ni hurupu kali 10 30 decing. Ramalang ini baca ipal licu-licu si mancaji 70 alicungan. Jiko ramalang itu baca Quran apa ki makada alif lam mim telu huruf kali 10 30 kali 70 2.100 decing. Jiko meloki lolongan ngapalang amo ditisang mengaji, yang penting mapunai ki Quran na tabukai tabacai alif lam mim 2.100 decing. Ini mengaji tapi mapunai ki Quran. Napa tabuka pamulana tu alif lam mim. Ami mirubawar tapi tabukai. Apa ia betulnya sang ibaca ki bukai. Ya kau ni buka ya apa lain. Nah makanya Nabi tak ninggi baca. Ya kau kebetulan pelik detis sangi mengaji tapi yang kamu kurat tak boleh buka ni. Alif lam mim sadaqallahul azim 2.100 decing bahasa pagapungan Allah Ta'ala. Loro mantu tak buka sih alif lam mim 2.100 kalima tak buka sih susiwan ni ay liwat tu gana. Apalagi deto tu mungkin maka dia tu mirubawa kamu kurat tak boleh. Anjas yang termasuk diperhatikan kau kamu kurat tak boleh. Ini kamu kurang deto gaga merejing. Mak bicara huruf itu tahu. Jika tapurin tak baca alif lam mim lancar mu perlu. Tapa namanya siaga ni huruf puro. Kapayulang nekui palamperi huruf itu ireke dua sidi dua huruf tu. Apa katole panang kalipu nokro. Jadi dua huruf. Sini no masalah lebih yang kari. Jadi pede tapat tupat tu cak goto-goto tu baca Quran pede mega apalanna apa madeking huruf tahu. Kemudian maka dia bita nigi baca Quran atas saka-saka na baca tu dua na lolongan. Sidi karena baca non naro, sidi karena tas saka-saka nak kata tu baca. Jadi dua na lolongan sisa. Dikasih. Jadi pede deni risa mengaji pede makasih kau tu mak baca. Amo tasaka pede makasih to dua lolongan sila lona. Ang kami masa hak desa makadam adosai tahu kui baca salai korangi. Tapi iya hak desa dewa di pau-pau. Terutama kau angkat tahu ini semangaja jalalo tapau iya paja itu. Iya mimpi lupa iya aku apa makadaka macam mana mau mengaji teh kue sesa. Madosa memang tu kui baca salai korangi. Nah kegia sengi baca salah. Iris bacana ia tungkap pasalai. Magai apa ikut petuju bacana salai lagoda. Lagu apa yang perlu makanya yang kalian makanya lagu taruh ni salah bacana yang perlu tuju lagona. Iya ni asa salah. Nah, iya asa salah. Ia kode metone riseng. Na salah baca, dia na salah. Apa le? Tas salah. Nah ia tahu tas salah merombok ya dampangan.
mak guru ki mapalarioto katoki belajar. Ya kong kau tololo angka belajar lese lalu ki. Baru tak salah tuh. Lalu lampu merah materu polisi tikangi. Maka deh polisi dia boleh minta baca orang belajar. Amo polisi mak dam pengetu itu mak guru. Apalagi pungal ta'ala. Nah, jadi nak dampang pungal ta'ala kau tak salah ki. Nah, jadi ku mak guru ki baca Quran dek gaga salah tuh. Angkamu tak salah iro tujuh iya naro iya pakai palangi. Iya namu aku macani. Taja nih angkana tu salah. Upan atau macana angkana tu salah. Iya kota mete musabaka tilawatil Quran, musabaka tahu macam mana itu? Tahu macam mana? Makanya ia lain dewan hakim. Iuri aga tugas nih dewan hakim sapa isalana. Apa tahu macam mana men itu? Dia isalana na sapa. Setiap peserta diberi angka 100. Sisa na mengaji salah, kurangi si ratu. Angka si salah ni runtuk, kurangi si. Angka si salana, kurangi si. Pede mege salana, de dulu juara. Pasti yang kesalahan Pak Mage, salana itu lagi siapa? Pak tahu baca. Tapi kau mak guru, cocoknya langsung dilipat gandakan, dipakai pelangi, tas salana ya dampengeng. Makanya aja tak merasa maca, angka tu salah. Tapi ini orang dah bita, tuli guru ki. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Atuntuk ki, guru ki, mapamula tojat-tojata, letu calori naki buru Nabi tanah suruh ki tuli mak guru. Selama tuli mak guru ki degaga salata. Tas salam yang nak dampang ngepungan ta'ala. Tapi upan nama rasa ki maca ni. Tajen yang kana salana tuh. Nah, sini mak salam lebih engkau diri. Ya dalam bulan suci pergunakan kesempatan untuk baca Quran. Kemudian engkau dalam bulan suci yasang sayyidus suhur pengulunna ulenge nasaba iya ulenge hadiana pungalatala malingi khusus umatna Nabi Muhammad to nasari pamasin ni salamakan mak dengi Nabi toko pungalatala mak dararingi puang malampe mana ji umur na taurioloy na ya umma aku maponcok mi peko gangkana makal puang angka si diula waleko di bulan Ramalang non ripungan atala palapi-lapi apalana bahkan angka lalana si diwani khairum min alfi syahrin lebih makasih nasi sabu ulang hadiah lopun aleku pungan ta'ala maka syukuru kini tajan ni akatai ni pogo amala maka amomani umma kami na ponco umuruna tapi dena tama suruga sininna umma marioloe kode panatama ummakmu matu itu ngangi di ponco umuruta tapi insyaallah ko engka muki terutama menghargai bulan suci Ramadan insyaallah yolo kita ma suruga nair. Kemudian selanjutnya bulan Ramadan dikatakan sayyidah suhur nasaba ilalana angka perintah yang luar biasa aga puasa. Iya tu perintah puasa dena sembarangan tahu isuro de. Tahu mata pa isuro ma puasa. Dena sembarangan tahu de. Tahu mata pa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tahu mata pa. Iwajika kitu ma puasa. Tahu mata pa. Pak baluk bale lalu sitinro pak baluk kaju. Yo bi pak baluk bale. Bale lepang. Kiga lepang. Marasai pak baluk bale lepang ni. Pak baluk kaju tanya tu ya yo bi mataru. Jadi pak baluk bale lepang apa merasa yo bi. Makotoni kramalangi. Yo bi untuk puasa tahu mata
tepe. To matepe puasa ki lepak ki jolo aja tanre aja tinung. Teh. Ia merasa matepe lepang. Na papesai mandre papesai minung ma puasai. Teh. Jadi sini na tu tau ma puasai kora malangi, tau marasa mana tau matepe. Di sini na puasai tau matepe. Apa imentor yobi. Nah, magi ni suruh ki ma puasa. Teh. Ampai suruh ki ma puasa sitongan na rahasia na pungala ta'ala na lorang madising. Yan tu ampai nabita sendiri lapaskan ilan hadesa na. Sumu tasihu. Apuasa ki barak madisingi. Iya disingi masoli ya disingi. Angka tau kumalasay rela na palau na balu otona na rumah sakikan. Na palau rampara na palau duina yang penting madising. Adisingan iye. Masoli iye. Adising. Na pungalatala. Na ilora ki mapuasa. Melalui na bin na podaki. Apuasa ko barak madisik ko. Aga hubungan na puasa si ba adisik-disingan iye. Ia tu pungala ta'ala tu angka bakteri na pancaji pungala ta'ala lang buah-buah ilala watangi bakteri atau pakanre-kanre kuman atau yari makadaki bito-bito ketilala ngane madupa-dupat tu angka bakteri pakanre golla gikuangka golla tame ilala watakalewe na lebih ni nabutuhkan watak kalewe maka iye kumang iye bakteri pakan regolek capuri gangkana dena kena ki penyakit gula. Dena kena ki penyakit gula. Apa kamu iro bakteri pakan regolek capuri. Iye miana reko mangingini manre iro pakan regolek ro. Apa tulimas soi migalat da iandre gangkana mengingi manre pajam mandri ropakan regolai sementara mega golai patama monro di mawari golai bertumpu makdake iya natu nakan nete penyakit gula. Jadi untuk mencegah daripada penyakit itu apuasa ki berak puasa tu iya pakan regolai we. Ia koto buka matuk minu ki teh minu ki kopi mandre ki gola mega gola yandre. Na sesa na butukan watak kalewe. Ia matuk gola pak puri ma puasa yo nak kuma pakan re gola we. Maka ina ro capuri maka denakan na teh penyakit gula. Madisiki. Nape sirupero nape pakan re gola. Angkato pakan re pai. Angkato pakan re cuka. Angkato pakan re paje. Angkato pakan re lunra. Ia ko mapuasa ki mapuasa mana tuiro. Kapan buka ki matu maka insya Allah mamalimali toman reye maka sini na sesewa takale angka mana na purai maka amo angka andre de nakan naki lasa apa angka ya selesaikan ye. Nah sini na mas ilara kada apuasa ki barak madisi ki. Nabuktikan nabita. Iya nabita tu de nang kada malasa-lasa. Ia manina malasa melo ni mate. Lasa melo mani mate. Selama yang pamula latu melo mani mate na pemalasa. Selama yang rotuli madisi. Agar rahasiana karena puasa. Nabita minimal 10 sik di puasana ilana siulange isaliwan na ramalang. Asona sinenge mapuasa nabita. Apa sineng? Kamisi mapuasa sih apa to kamisi? Patang ulangi 13, 14, 15 to 5 puasa nabita. Dia 10 sih dia sona isaliwan ulan ramalang. Itu minimal nabita to nasari pamasan sama. Desi matu na puasa bande batena si manre maga batena nabita manre. Maliwasa pinanre depa na masona paja. Maliwasa pinamanre depa na maso na pajai. Jadi demitonan kana biro andre lalang bubuana na bitero. Egang kana de na bertumpu andre we de na kan nailasa.
Jadi ia kota bulu ni angka lasa maka inaro nataman maka dah bita puasa ni barak disiki. Tarasakan katau kada katau ia na manre coto marana je onro bahaya aku na puji apa coto marana aku puri manre coto. Tapi nang kaling ustas si makada ia kuma puasa mu amu manre ki coto de to marigaga. We sisa nama puasa. Buka coto, wih merenak mupi. Magi paling nak ada ustaz. Dia merenak teko mana cukup berumah puasa mui. Akada siaga tandre coto nak kada telu mangko. Wala biwi. Labi tosi. Aja na taliwa-liwa. Taliwa lagi maja apalagi ko taliwa-liwa. Taliwa-liwa ni boy mabila lada itu. Sini no masalah lebih yang kadir. Oleh karena itu maka sini angka ada nabi teh ada berbuka puasa ada makan dan sebagainya. Sini no masalah lebih yang kadir. Kemudian nasuroki pungala ta'ala ma puasa untuk aga la'allakum tattakun memagi-magi nasabari rupuasa tamatu selain daripada adisi disingang maka mendapat toki gelar tattakun orang bertakwa. Tahu mitau ribu ngala ta'ala. Ia kumakasingi puasa ta lolor ki gelar takwa. Orang bertakwa aja nak krokolino as-surimon rimatu orang bertakwa itu pasti surga dan tanpa dihisap masuk. Agana sepung ngala ta'ala. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ipak kejijiran ipak berisi ipak rombongan ipak berjamaah matu tau mitau iripun tama surga. Orang bertakwa digiring masuk surga tanpa hisab. Deni parisa-risa tama surga orang bertakwa. Yokolino mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nigi bertakwa kolinoe angka persoalan nama watang pungala ta'ala selesaikan dikasihnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang bertakwa itu diberikan rezeki dengan jalan tak disangka-sangka. Weh denang kanireki-reki weh takko angka si dalle. Pungala ta'ala malingi dalek dia nari sangka-sangka nari ko angkai sifat takwa. Untuk mendapatkan seperti ini oke puasa star. Nah sini no masalah lebih yang kadire. Nang puasa ero edeji tu bawa makada anu baru. Tania bawang idi isuru ma puasa amo umak mariolo isuru tu ma puasa. Ia puasa Nabi Daud. Ia kuma puasa ya soe baja desi. Sangadi ma puasa si bajanna desi. Ma puasa si bajanna desi. Jadi tawa dua umuru na Nabi Daud non rima puasa. Ya kau si ulami. Iwajikan. Ia Nabi Daud tawa dua. Jika 10 dua anang ulama puasa. Cuma bersaling-saling baja ma puasa baja desi dia. Jadi amo umak mariolo ma puasa to. Cuma syariatnya beda. Siti Maryam isuru tu ma puasa ila kurangin narampi. Maka dari Siti Maryam angkan-angkana tinjak lo kupungala ta'ala. Inni nazartu lirrahmani sawma. Utinjakan lo kupungala ta'ala maka ada ma puasa kak. Cara nama puasa la ukallimal yauma insiya. Dewa bicara sieso sininna tawe. Dewa bicara tawe sias sobujuru. Jadi puasana Siti Maryam tu dia nak bicara sias so. Iru puasana ro. Dia nak bicara tawe sias so. Aga pas sabaran anak kue. Apa itu Siti Maryam nakanai paco bapolo kupungala ta'ala pak majik nang kamat tampu na digagalakai. Monro mana tahu cerita mana tahu angkat tu Maryam majasi pahe mancaji dena nulek batta ina seding muloi tahu apa mo makada denang kanages sakarwani de togaga matapat cik dimo yang paina salai kampun na nalo tamurang si dion roang talabai talahab
iko makoke makadete Bethlehem Baitalahab lattu okoro koniro mimana sandre okko karoma mati non ris sandre mimana masui anakna ayat ko mimana itu mega masu darat perlu tambah darah di pungala taala purana mimana takko macoli lolo ye ke rumah matewe macoli loloi langsung punga mak buah maraja matasa abang matasa ibu ana makanya pungala taala Maryam rongkoi karoma itu nak dan muan ribuana rongkoi iro makun resilalona mimana jadi dinna isuro rongko karoma ya kumanuru akala dena tama ir karoma maraja pinatona kaluku na isuro rongko nulle kapale nulle ga rongko tasa dina maraja pinato kaluku to kaluku lagi sila daki de nulle rongko natona isuro rongko ro tai makade guruta taniaje tanagana Maryam ya perluang pakuragana mi ayo to diru mancai pangajak lo ko tau lino maka da iya tu pungala taala tania tanaga tanah perlu tapi pakuragata apa iya kode tak kuraga ini to nama dodo de to na tak kuraga putus asa sana dene loreng pungala taala to putus asa akuraga muki pungala taala malingi dalle pungala taala paturunga ki pamase akuraga muki jadi orang surah kan rongkoi akuraga ko na rongko ni na rongkoi dia antar rongkero gagairo purana rongkero tak denda bawang situju pas ye nanrewe Maryam nah jadi nanre rubuana karoma nanre buana karoma silalona nanre na pematinja aku pungala taala maka deh mapuasa kak mapuasa kak soe silalona manrero berarti puasana Maryam manre matoi Latui pak kampung ngokor pak makadai mimana ni tu Maryam angka ko tu timurang Bethlehem maka tolor rapai jadi angka mana ni pak kampung ni maka jadi nangka ko tu kedomo Maryam iya ro Maryam pak pura ni matinja ro maka ma puasa kak dewa bicara okko tawe sieso bujuru dewa bicara di waktu nama kutana pak kampungnya fa asyarat ilaihi maka mak beri misara maka dah ia banna tunana emutanai irona anak simulai jaji silalone jaji ia banar mutanai deh maka di pak kampungnya kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya pekoi batewe mewe mak bicara anak-anak silalone jaji angke kok tojat-tojangnya nulle kapale mak bicara nulle ka bicara pale maka aku asanna pungala taala we takko mette nanae ilo tojang silona jaji mette nanae aga nasang inni abdullahi iya atan ka pungala taala atani alkitaba naweringa matu pungala taala kita Injil na ya Pak Nabi Isa na bicu na lengak matu kita pungala taala kita Injil waja'alani nabiyya na pancaji to matu pungala taala saya isa mancai nabi gina lanti ka matu pungala taala mancai nabi Isa waja'alani mubarakan aina ma kuntu na pancaji to pungala taala bawa baraka kenro kampung rui butina waktu na yimanakan Nabi Isa naro waktu na yimanakan karoma mati non risanre indok na mimana na sabab baraka na yinanae langsung macoli karoma matewe macoli empunga mak buah maraja buana matasa nanre sempak nanre de pada sale onrana nanre tu baraka na powi makada iya na pancaji ka pungala taala bawa baraka kenro kampung roi na itu Nabi Isa de pernah mati itarik nguku pungala taala kerkun taro suatu waktu matu nonno pe mangokolino
Dia nancaji Nabi tapi mencaji umat Nabi Muhammad. Yang jelas kampun nonroi matu tepa nonroi muncul matu Nabi Isa angka baraka. Memagi-magi kulan rangin matu tepa. Ayah kok tepa nule kapas silauran tala ngasewe. Tepa muncul tepa mak buah. Apa napa kada iya napa nau tu supungan Allah Taala mancaji Nabi na panci itu bawa baraka kenro kampung rui jitan na puro angke matu koe nah sini no masalah. Kemudian yang terakhir yang nasang Nabi saya wa ausani bis salati waz zakati madum tuhayya napa satwa pungan Allah Taala maka aja mutatang ni sampajange si bawa mapasu sakka madum tuhayya gang kapajamu tuwo. Jadi ia pemupaja mas sempajang, ia pemupaja mapas susak ko paja ko tuwo. Jadi pasangin Nabi Isa. Gang kamatimu, gang kapajamu tuwo, aja mupaja mas sempajang. Maka itu paling bangsa perintah na Allah Taala, perintah puasa, perintah sempajang, perintah seke amo umma bandiuleri leyale mato. Cuma pada lain misarian, pada lain batewe pogaui. Yang jelas perintah Allah Taala untuk decin realita. Perintah puasa, perintah sempajang, perintah seka, decin realita itu maka selama tu mopi pakas singilalu bateta pogau pasurona Allah Taala. Apa ko pasurona Allah Taala deni pogau maka tasassa matu aleta matu aslimunrina Allah Taala. Engkau tukang paki buah bola, na pudangi punggawana, punggawah, mapisau nak jolo iya maki buah bola, magai, matoana, buta tona, maka di punggawana, perperangi cede, buah pi bola cik di panapaki paja, jadi pi boleh matu cik di napaki paja, maka dero patu kak bola, oh iyo taruh ni pale. Dia maki buah bola ni. Irot tu na maki buah bola. Dia na napakanja kilat deh. Boleh nak buah apa maka dia tanah amu maga betul nak pajah. Jadi salat jaji mani. Yang penting masih jaji. Oh masih jatuh enggak jaji tapi sikiru-kiruang. Jaji ni boleh punggawah. Weh masih jatuh jaji nak kada iya ci nampak. Maka dia punggawana ia tu bola muak buah imundri ala ni. Napa nasasalena Allah beningi wisang maku atu pakanja kimi meni wasa makaya buah bami ni salai maku atu ni ang kamu pa umur na pinreki pungala taala dega jamina maka didapimu po ramalape mang pakanjaki puasata pakanjaki sampajata pakanjaki pasui sakata ikodeta pakanjaki tasasaleta matu sumunri na pungala taala pada rona tukang bola ero. Nah, sini no masalah oleh karena itu memagi-magi dari pungala Taala hidayah apa tiroang saya kayu pakanjaki pakasiwenge na baliki pungala Taala pakanjaki sesuai dengan akad tata atau risawata. Saya kira demikianlah. Subhanallah bihamdi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.